Lo bilagi. Mingi aja. Hadi hadi le moili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala buya da lota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buya maulida kana ka wajari Nairobi ka jati magala Kenya ka jata akana ka wajari rewa dev lagi batani yo akati buar dari sinjana lagi betul kanya betul ka kanya azma YouTube kanya sendiri ka subscribe like share comment ko tani sini abe rai sinjana buya da lota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buya maulida tiga arandana kana bani Kenya ka buya wajari lagi pada sinjana La ilaha illallah. Oh, ini migi aja. Ha, gede mana? Waratan dira dabra ira matana waratan nala dubra aja ni. Waratan nala lezi gertif naga wow. Kita kanya buyang buya jai bati. Ya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rati ya kana ka ya ranga moli yani ni ara kanya moli dor ka haram kan ta perni gara kana ngala na robi ra kana ka ya yani ngala ne kun warad burtada amr bani ala warad burtada kunna burtada kurma te dura burtada se kadame dura mo biye kana wajila yani La ilaha illallah. Namu kalau orang cuci dah petani khan, gur kira khan guru aja, ika apa jaja aja ini. Orang di bawah nala. Wow, anak jaya apa kamu ni nama tu lah? Namni gara ben seperti ya orang tu nabi Muhammad kau jadi ni. Akan apa ni kau jadi ramai gar. Wow. Itu je sini terhadap aja itu murah. La ilaha illallah. Lal. Kana lal. Orang adi mur fikira. Orang tu dia orang kan bersine. Orang jadi bersine, undi dia bersine. Wow, orang tu adi sen dia. Wow. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Wow, orang adi ni dia adi. Sekarang kau orang adi ni. Sekarang lagi ni. La ilaha illallah rasulullah. Ni bisa ke? Ngelak ya. Manin tu. Cira, kerana tu buntu ya, cira ni makinan jadi sebab tu. Tahu ke? Bagan ni main nak. Ngelak orang rajin. Sudah berdiri le. Aqidah kan Nabi Muhammad